So dah duduk kat shift talim 3 hari. So saya nak balik lah. Lepas tu saya tanyalah PJ, kenapa 3 hari tak ada bayan hidayat ke apa kan? Oh, belum start lagi ke tak? Belum start lagi. Dapat nak preparation lah. Tak prepare apa kan, sebab saya fikir 3 hari juga kan. Dah lepas 3 hari tafakur tu, esok tu kita nak pergi gerak Kelantan tu, barulah saya kata bagi tahu wife saya kan, saya sebenarnya nak keluar 40 hari ni, boleh tak siapkan baju semua. Okey, waktu wife pun hantar. Masya-Allah. Wanita yang suaminya keluar jalan Allah Taala, mereka bersama dengan Allah ya Rasulullah. Allah bersama dengan wanita yang suami keluar jalan Allah Taala. Sebab tu doa dia lain. Perempuan bila suami keluar, doa dia lain, sembahyang dia lain. Kalau saya punya wife, kalau saya pergi offshore, dia macam buat muka sikit lah, macam Allah tak boleh ke kerja dekat-dekat je kan. Tapi kalau keluar dia happy. Sebab kita lain, bila kita keluar, dan itulah datang nusrah yang pelik-pelik. Nusratullah yang pelik-pelik datang, boleh kita keluar kan? Benar ya. Hajat apa je nanti sampai Allah hantar makanan pelik-pelik kan, udang ada dah, durian lah apa semua. Kita dapat nusrah kat sini kan, bini kita dapat nusrah sama juga. So, yang paling best doa dia tu, doa dia memang lagi-lagi terasa lah. Sebab dia dekat dengan Allah Ta'ala kan. Biasa ada suami boleh call suami, WhatsApp suami tak ada, Allah terus angkat tangan nangis. Hidup di jalan Allah, mati di jalan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.